ايش بدن ذهب من دوام مشكور دوام الأسام وقوي به جسدنا وارزقنا تلاوته على طاعتك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولهم عذاب عظيم. لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Olsun tekrar bir Ramazan-ı Şerif'e kavuşmuş olduk. Malumunuzdur, Ramazan'ın kendi içinde barındırdığı nice hikmetler, faydaları vardır. Bunlardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de daima üstünde durduğu mukabele sünnetidir. Biz de bu cihetten her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da gerek esnaf arkadaşlarımızla gerek öğrencilerimizle beraber her gün bir cüz okuyup o cüz üzerinde kimi zaman bazı ayetlerin de tefsirini yaparak cemaatimizde bazı paylaşımlarda bulunuyoruz. Verimli oluyor. Kur'an'ın okuma açısından zafiyeti olanlar burada eksikliklerini, yanlışlarını düzeltip tamamlayabiliyorlar. Onun dışında Ramazan'ın başka bir güzelliği de bu açıdan halkımızın camiyle hemhal olması, camiyle birliktelik içerisinde olması bize ayrı bir güzellik katıyor, ayrı bir ruh katıyor.